Rcsdsa TV. Puli MBBS ha India ne Shabar ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Karanikor Civil Subdivision Sports Association kabede kinhon balak hamslam ban kintiu yigi kamilya kai sports sagathan ranikor Henry Harut menta kompetisi Melayu gajing Ithuh na Meghalaya Football Association badha kan kinti hapo gajing lam jong ubah hamlet sandolling kum president kan kinhon na Ranikor Civil Subdivision kan sayo no Shen gajing Ithuh na Meghalaya Football Association. Ya kan ilapan bana du ubah hamlet sandolling ublalong kumukong san hagajing penhap perda ya kan lumpung ilak kai First Division Football League arajar arpusau arajar arpusan. Haba paipat sikajing kun final ke Balat Sports Club lalong kelak du hagan ke lumpung ilak kai dago penlim no ke mau pelun Sports Club da Argol lanot. Jai, I know the attack. Run, medium, run. Nice luck.
semua ipi tukar session piai temanya bankhot badalang bati hoi ngelawan ban play yang kali hang ni bag matagas biru ngelawan kan dasti mansaki ya ke final kedau kolong kejenguan jengah kolong namar pakwa bangai mensin bangai ketiga yang ya kilomikam jongga radikor student subdivision sport association bangai kekersan ipi Beriterang ini baru pakai mesin. Nam tak kene kejadian jopi, kerespons jopi, agak kentil. Jadi kau semua agak beri bagi lekai football. Pada kuah rupanuan pansaki yang kita arti tim di bawah sport ke final. Namar next time. Pada kuah ru bagi sama jadi kedong ketain. Pokoknya kuah hikuro kuai. Belum sakut tahne kuah kebadan. Regina kuahru sebelum mi sebar nak di kebadan. Jadi yang cuma keso ban perpau kejut supen sepune. Bekali Shen dalam peluang dia kali naru wasang terbakut kebiaya baik buat kebiaya rinti. Buat kejut kedai kebakar di kalau ngatiat mapaling sebelum jenis buat video. Ngerai lihat cekman bersebut kesenjam. Kedau kalau bagi jika siapa pun pun sama kebatibit harus lekai football. Lada umdan bagi malang kita kanjo lekai association kadi kisama jadi kedong atang kilon shake dia keluar bagi kasar hokjong ki. Mula pakai ke platform ni ki. Mula pli betul dia ki. Ngerai pashim ya kiri benda apalagi kerja ki babur. Dia cuma mardon dia kata jikit li kebakau. Kerana yang cuma ngai mensi lagi, barang kermensen, ma kini kata kalau jompi, kan saya sebun ma pelihat bertulit di mana Mihkhmat, dia kasih kejuni, namar kemar kedip, kerja kerja kai football, apa kerja media jungi, kerja kerja kai kalau ningkong, baru cepat ipa bertulit football. Bagi pelihat seru kita bon ma, kita apa kerja media kejuni. Terlalu ketika kamar juga Meghalaya Football Association berlembab di tengah batas semua fair dalam bagian ini insai bagi sabti pun fair jadi kun semua kejongi. Berdoa pada itu minta nakian jok Meghalaya Football Association minta kepada persang bandit di fair nak keleng di subdivision di district fair di blok. Nama rumah di Pikre, pada siapa apa ke National Games keban selong aka arjar arpenyo. Di baru ini bersih kerbu. Nama rumah kalau apa ke selong apa jalan Meghalaya ke football di benua semat bagi benyoru dia kerbu medal. Kini kerjaan noturi badminton ya persang bansau oleh berhit ikliar keleng. Nama idorgam banai ke por bebun ikliar. Yang bagi laban lek cerita national game untuk tim prepare baru ke bandara ia datang. Pakai kunai kita juga session lawan ban kedua yang bagi kerpan yang kemudian bola session jong ba Mihkhmat. Bayar ini ke association orang itu. Dari bani Ithuh, dari alat no bani affiliate, dari bani song no, bandong ke bentar juga Meghalaya Football Association. Iru yang berkat ni sebagai Ngerai dia sibun mati kendon mati pihak ban penep banyo dia kena transmission. Akhirnya itu jangan bati bahawa baik yakin income bakal train. Lagi makni kasinopi lek babon timan tiba ibu. Kita ni son mengibu babon mamapi piladon. Ban bru ladeo banyak yang kita kerja itu. Terkadang upah malam di kapor, dan yang tim Meghalaya Football Association, yang saya song yang the exco komiti gedungi agar artri mentang ubnai Julai. Bangin rai, bangin afino, yang Radikor Civil Subdivision Sport Association, but afino, but the Meghalaya Football Association. Kamu ladap la longji ladap le orang berafiliat pada Meghalaya Football Association kemana tu mentakasem ada youth group di sana ikna jika kau kata jelas bersemata ada youth
Bantuang dan NFA. Kata ke berikut. Bak apa? Kadim mentang si kaladu. Kemampuan ni kabar sports club. Kak pulang kadu. Kinala bersimanta atau Meghalaya jadi. Pertama kali kejiman kau jumpi benok beredon bat Meghalaya Football Association. Hang taken ikut semanang ni kena berjagai. Persia ikin berselong dari boy na champion na karus. Hang taken ni na sab tepung jadi ikut semua juga dong ketai berjumpi. Kementerian bahkan meeting kreatif berselong. Isai kejiman itu ibi bagin selong yang sulit. Gimana yang sulit? Ban opsi banai, jika servis di, jika profesional servis di, bagi presor, bagi energi, nama kan bon kita berikan hati, kumpulan jangka association. Dengan siam, kejutan ke MFA bagi, di mana tu ada di konsumen, di biaya football, di kedua kali berokali. Kalau football kita Malaysia terkejar akan melen, jadi ke profesional, jadi ke profesional. Beliau kelak, beliau kam, beliau jam. Berbesar yang kesen ke zombi. Bukan duty di player selong. Waiban doling pada nopo kejarlah. Angsi season biasanya Balat bagi popular angsi season. Berimpang angsi season biasanya bagi popular kerja football. Tertarik dengan football di segi football bermental. Lain musim berkentu di sama berkesat tepung. Top perjalanan kerja kajoki kerana enam gobrol kajoki yang kesem berkedong tadi berokoi. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.